Ejo ku cyumweru abayobozi b'inzego z'ibanze bo muri leta Zamfara ho muri Nigeria batangaje ko abantu bitwaje intwaro bishe abaturage 48 bagasahura inka ndetse bakanakora ibikorwa byo gushimuta. Mu Misiri umutwe w'ita leta ya Kisilamu nawo wigambye igitero cyaguyemo abasirikare 11 kigabwe ahantu hari bombe y'amazi kuri station iri ku ruzi rwa Suez. Muri Tunisia naho abantu barirwa magana ejo bagaragaye mu mihanda yo mu murwa mukuru Tunisi bigaragambye bavuga ko bashyigikiye ingamba zafashwe na Perezida Kais Saied kuva mu kwezi kwa karindwi, aho abanenga bavuga ko yahiritse ubutegetsi. Cape Town ho muri Afrika y'Epfo uyu munsi hatangiye inama yiga ku bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ni mu gihe kubera intambara muri Ukraine ubisi yose isa nkaho ihanze amaso ku mugabane wa Afrika nk'isoko rishya mu bijyanye n'amabuye. Reka iyi ncamake yacu tuyirangirize aho twatangiriye muri Nigeria. Ingendo z'indege zikorwa mu gihugu hagati zahagaritswe kubera izamuka ry'ibiciro bya lisansi. Leta yamaganye ibyo guhagarika izo ngendo byabaye isaha imwe mbere y'igihe yagombaga gushyirwa mu bikorwa.